Good day. Today at the Nicola Lobato Presidential Palace here in Aitara Claran, the Embassy of Malaysia, together with the Malaysian diaspora in Timor Leste, will conduct a symbolic handover ceremony to support Kantina Matak, which is managed by Mrs. Bella Gallos, and an initiative dedicated to assisting children in need. And so the event will highlight a modest contribution from the Malaysian Embassy and its community directed specifically towards the Kantina Matak Special Administrative Region of Oikusi Ambeno. Ini adalah dukungan padu daripada komunitas Malaysia yang berada di Timor Leste terhadap inisiatif Presiden Ramos Horta untuk menjaga dan memelihara kebajikan anak-anak yang muda daripada segi pemakanan dan pembelajaran. So hari ini diaspora Malaysia di Timor Leste berbesar hati dapat bersama-sama dengan anak-anak di Kantina Matak ini untuk menyediakan makanan, untuk melapangkan masa dengan mereka, dan yang penting untuk menyampaikan sumbangan berupa perabot, kerusi, meja, rak buku dan juga papan putih untuk projek kantina seterusnya di Okusi. Di Okusi kami dipahamkan Presiden telah membuka satu pusat kantina di situ. So kita mendukung supaya perkara ini diperluaskan untuk manfaat anak-anak di Okusi. So itu tujuannya kita berada di sini pagi. Today's ceremony underscores Malaysia's continued solidarity with Timor Leste, reflecting the growing cooperation between the two nations, especially in humanitarian and community-focused efforts. From the Presidential Palace, I'm Digna Serão with Argentina Cardozo reporting for TATOLI.